Sepro ba U Trai ulek Kambah atau kasi ngayo sisay ka instant healing atau kasi tang atau kasi sisya mga yo sisay ka instant healing. Sesisil adi nyos nem di kemat kediang jonga di imat biang bat di mi umat na ingot Blei ba sisil ngayo mat ega Kambah no Blei. O yang akam dan syuk jing pak siil. Tengah pot ngom no. Am sola ban nget dari pit oktom ini le ben kita semua. Hadin dah le kita sebab dia dalam yo kita lek ki joint baro la lek lut dia dalam pet yang tayo yang ani kira normal mo dengan syuk aingo bi try mo kata ka di Kambah ko try dah lek yang Hakan ni kapor ngidap ke donut ke beskongo you Blei basi sempat ngilak ban shapi tingba kan ke jingpen bena bagi jingpen tip ba da ke jingkiman ngidam nan pentip shapi mana kalian jangka balang Ministry of Reconciliation Full Gospel Church Shillong ni aware ban ngikot subha ke jingshakri ke bangi judan manla ke sngi Blei haka Iingmane jangka balang ke badan napo Langkyrding Mihngi len tu Shillong ban ngi jupulong ke jingshakri manla ke sngi sande haka por khalway Baje step but ni dia aware but cut so high pi barok ke bias kowe ke jingpen bana ba fin wan shi ke jingshakri ban ngai fin long lat lut ngai ba Blei unda kerku unda lek Kambah but unda pelat ye ke jingin jongpi ha ba fi wan shi ke jingshakri but ni aware ni cut so high pi ro shi ke jesen ka bangin dan ha ke sngi sande ha ka lai po tarik August mentau snam but ngai Blei unda kerku unda pelat but kam tame fin mi ringkat ke jingker ku jong Blei ha ba fi wan ban kios ke yang U Trai ban shakri ya teteng ka ba ku jong ngai fin long lat lut wan ban community ke ba Blei un le ke jingin jongpi Blei shibu